Здравствуйте, дорогие друзья! 同学们好， Сегодня мы продолжаем с вами изучать китайский язык. Сегодня урок ведут преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете, я, Касымова Айпери, и моя коллега Тенгличе. 我们是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师。我旁边的是艾佩丽老师，我是邓老师。 Сегодня в студии вместе с нами ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 Ахматияева Эльнура и Хандышанов Алихан. Даджахау. Сегодня мы будем заниматься по учебнику «Легкий китайский», 4-я часть. Тема нашего урока – «Страна». 我们使用的教材是轻松学汉语第4册。我们要学习的内容是第1课国家。 Мы начинаем наш урок с повторения предыдущих слов. 我们现在来复习上节课的词语。到， дойти, 到过， 到过 对，国家， 国家, страна, 西班牙， 西班牙, Испания, 对，那里， 那里, там, 新加坡， 新加坡, Сингапур, 对，澳大利亚， 澳大利亚, 非常好，大学， дальше, университет, 意大利， 意大利, 亮， 亮, Перевод. яркий, 对，月亮， 月亮, 对，很多， 很多, очень много, Хорошо. 这是什么？ Что это? 国家, 对，国家， 西班牙, 非常好， 新加坡, 澳大利亚, 对，澳大利亚， 意大利, 对， дальше, 月亮, 对，月亮。 А сейчас, ребята, мы вместе с вами прочитаем текст. 我们一起来学课文，请跟我读。 Читаем за Дэн老师. 小光到过很多国家，小光到过很多国家，对，他到过西班牙，他到过西班牙，他外公外婆住在那里，他外公外婆住在那里，对，他到过新加坡，他到过新加坡，他去那里看他爷爷奶奶，他去那里看他爷爷奶奶，对，他到过澳大利亚，他到过澳大利亚，他叔叔在那里上大学，他叔叔在那里上大学，他到过意大利，他到过意大利，他姑姑在那里工作，他姑姑在那里工作，很好。他想知道他想知道月亮上有什么国家。月亮上有什么国家。我们再读一遍。 Прочитаем еще раз. 小光到过很多国家，小光到过很多国家，他到过西班牙，他到过西班牙，他外公外婆住在那里，他外公外婆住在那里，他到过新加坡，他到过新加坡，他去那里看他爷爷奶奶，他去那里看他爷爷奶奶，他到过澳大利亚，他到过澳大利亚，他叔叔在那里上大学，他叔叔在那里上大学，他到过意大利，他到过意大利，
他姑姑在那里工作。他姑姑在那里工作。他想知道他想知道月亮上有什么国家。月亮上有什么国家。А теперь, ребята, заполните пропуски и переведите предложение. 小光到过很多。Водя. Перевод. Сяо Гуан побывал во многих странах. Хорошо. 他到过。Сибаня, он был в Испании. 他 Вайгун Вайпо, 住在那里。 его бабушка и дедушка там живут. 非常好。 Отлично. 他到过。 Сингапур. Он был в Сингапуре. 对，他去那里看他。 Е-е, най-най, он поехал туда, чтобы встретиться с бабушкой и дедушкой. молодец。他到过。 Аудалия. Он был в Австралии. 他 Шушу, 在那里。 Шангдасю, 对 его дядя там учится. 对。他到过。 Италии. Он был в Италии. 对。他姑姑在那里。 Алихан. Гунзо. Угу. Его тетя там работает. 非常好。他想知道 Юля, 上有什么国家。 он хотел узнать, есть ли страны на Луне. Угу. То есть какие страны на Луне, да? А сейчас, ребята, мы с вами выполним небольшое упражнение. 接下来我们做练习。小光去过哪些地方？小光去过。 Италии. 对 Сибанья. 对， Сингапур. И Аудалия. 非常好，那来接下一个。 Молодцы. 请问你去过哪些地方？ Почугу на Лун. 我去过那鲁, правильно, то есть она была на Рыне. 你呢？ Алихан Вочуйго Бишикайкы. был в Бишкеке. Угу. А сейчас, ребята, мы с вами вместе прочитаем стихотворение. 我们一起来读古诗。望庐山瀑布，亲爱的小朋友，我是贝瓦。又到了我们一起学习古诗的时间了，要认真的听哦，这样你才能学得快。望庐山瀑布，李白。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下3000尺，疑是银河落九天。 А сейчас, ребята, прочитайте это стихотворение за Дэн Лауши. 望庐山瀑布，望庐山瀑布。李白。李白。日照香炉生紫烟，日照香炉生紫烟。遥看瀑布挂前川。遥看瀑布挂前川。飞流直下3000尺，飞流直下3000尺。疑是银河落九天。疑是银河落九天。很好，我们再听一遍。小朋友，我们再来一遍吧。望庐山瀑布，李白。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下3000尺，疑是银河落九天。 На этом наш с вами урок подошел к концу. Спасибо за внимание. 我们今天的内容到此结束，再见。